ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show muri kano kanya. Nje kukwereka ukuntu watega igitenge mu buryo bwiza busirimutse. Hari ukuntu nari naraberetse watega igitenge ugikaraza, ariko naraberetse kugitega ukubye gutyo ukabona kugikaraga. Ubu rero nje kukwereka kirambuye uku cyose ugakoramo ikirabo cyiza, yaba aha ku ruhande se cyangwa inyuma. Reka dutangire. Ntago nshaka kubatindira uyu munsi, nshaka gukubita mbahuranya kugira ngo nkwereke, kubera ko iyi modeli ntago igoye pe, ni modeli yoroshye yoroheye buri wese. Na wa wundi utazi gutega igitenge mwereke iyi modeli, arayishobora, waba ufite menshi cyangwa se udafite menshi. Uratega iyi ntego uraba uberewe pepepepepe, uraba uberewe. Urafata gutya igitenge cyawe, wabonye ko ntigeze mpina, ntago nigeze mpina kino gitenge. Waba ufite menshi cyangwa utazifite, waba ufite umusatsi usanzwe, uragira gute? Urabitega pe, kandi bikubere byiza. Urakizana iki gitenge, urakigobeka gutya. Ndizera ko ubonye kuntu ugiye kugira gute kukigobeka. Kigobeka ariko wumve ku buryo urumva ko kigufashe ku mutwe, kuko ntabwo dukeneye gutega ibitenge bigenda bigwa, no. Uragifata kandi kwerekera inyuma. Hariho abantu batega igitenge ugasanga ntibagisasanuye nyine. Gifate ugitandukanye kigire nka gutya. Ushake ukuntu ahantu wacomeka. Uri kubona ikimaze kugira gutya. Ubu ntabwo birangiye, ndahita mfata n'iki gitenge cyawe nacyo nkihambure. Urabona ko nkihambuye nacyo kigize gute, gifite uruhande rwaho. Uri kubibonera naho imbere ko ahangaha hari uruhande, n'ahangaha hakaba hari urundi ruhande, sibyo? Uragifata iki ngiki cyo cyahangaha gutya, nurangiza ukiviringure nacyo uze nkusa nkugitebezama. Urabona ko ntebeje inshuti yanjye, banza ubirebe, mujye mumenya kugenda mutandukanya ibintu ku buryo nuraguturuka inyuma arabona intego wateze iryoshye. Ubonye ko nsa nk'ubitandukanyije, ariko ibi ngibi bikaba bisigaye birereta. Ntabwo turi bubireke birereta gutya. Uraza n'icyo gicomekera, sibyo? Numara kugicomeka, wabibonye n'iki ngiki uragitunganya, ariko ntago nshuti yanjye uri bucomeke ku buryo ubigira gute ubizingazinga pe. Oya, biraba bisa nkaho bikoze indabo ebyiri inyuma nyine, kandi nawe uri kubireba ko bisa nkaho bikoze indabo ebyiri inyuma. Umuntu urabona, umuntu aguturutse inyuma arabona ko uteze neza. Kandi n'ahangaha imbere, reba ahangaha bijya guhurira, urabona ko bifite kuntu biviringuye, sibyo? Bifite kuntu biviringuye neza kandi bikaryohera ku mutwe, ku buryo hari umuntu uciye imbere yawe ababona ibintu wateze ko binogeye ijisho. Urabona wicaye, n'uri imbere yawe arabona kuberewe pe, n'uwicaye inyuma yawe arababona ko uyu muntu yateze neza, sibyo?
ahangaha nahangaha inyuma wabigenza gutya. Reka noneho mbereke uramutse ubizanye no ku ruhande, mbereke ururabo wakora ku ruhande. Ururabo wakora ku ruhande rutandukanye n'ururabo twakoze inyuma. Reka nze mbereke kuntu bitandukanye. Ntago imbere nzahazana ururabo rugera aha, sibyo? Urahambura igitenge cyawe, nurangiza n'ubundi urahacisha iki kizinzi, ariko byo biraba bitandukanye n'ukuntu wahambiriye gute n'ukuntu wahambiriye inyuma, biratandukanye cyane. Kuko ururabo rwaha ku ruhande ho ntabwo dushaka ngo rube rugize gute ari rwa rurabo rugize. Impamvu inyuma twari turuhashyize, urabona inyuma ni hanini pe, ariko aha ku ruhande ugize nka biriya binini wasanga bigukoze mu maso. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa kuri no ntego. Ahangaha akangaka turahita tukagobeka. Wabonye ko twabanje kugira bwa mbere inyuma twari twagobetse gusa, ariko hano ducishijemo, noneho tugiye no kugobeka kano. Aka nitukagobeka ntago ko kari bucemo, nshaka kukabereka kagobetse. Turakagobeka, noneho urabona ko ubu kagobekeye imbere. Icyo witaho ni iki ngiki kiba gisigaye, kubera ko kariya kaba karimo hehe imbere. Noneho aka turakitaho pe, ku buryo ahangaha twapfundikiye, ahangaha ipfundo twakoreye riba rigize gute, riraza rikaduha modeli nziza. Urabona ko ndi kukwereka iyi modeli itandukanye na modeli nari naberetse mbere, nubwo izi zose zigize gute zikaraze. Reba uru rurabo rwaha ukuntu rukaraze, nyine ukaruryoshya neza ku buryo urubona abona ko ibintu wakoze ari sawa. Urabona ko n'uru rurabo ruryoheye mu maso, ntago ari rwa rundi runini nk'urwo twashyize inyuma. Biba byiza ko wakigiza aha ku ruhande ho gatoya. Iyo urangije gutega iyi ntego, iteka ufata igisokozo cyawe ugasokoza iyi misatsi y'inyuma. Sibyo nshuti zanjye? Naha hejuru ariko ndabona bimeze neza, ntakwiriye gusokoza cyane. Ngaho ni mumbwire n'inyuma murebe kuntu bimeze neza. Ndabashimiye rero nshuti zanjye, dukomeza kubana muri zino ntego zitandukanye kandi zigezweho. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Utarakora subscribe nakore subscribe, mukore share, like na comment kugira tujye dukomeza tubane no mu yandi ma video y'ubutaha. Mugire ibihe byiza, ndabakunda.